Vidiš kako se u vreme kapitalizma, u vreme kapitalnih investicija, u vreme kad vlastela države Srbije se boji da neko ne uništi privredu, ne uništi lažni sistem vrednosti, to jest da sruši. Ali da li narodu odgovara ako je on u kapitalizmu, u pohlepi, jer bogataši oni ne mogu da se spasu. Ne žele, vole novac i novac je Bog. Oni koji su se obogatili u vremenu bezakonja, u vremenu kapitalizma. A i ovi psi ovde su, ja sam ih prošle godine ovde hranila kad sam dolazila na reku, na plažu, to jest, odnosno na kupanje ovde. Što ti skot nakucao? Već se najela dobro. To si se najela dobro. Može iskopna. I eto, od prošlog leta do sada oni su preživeli. Dođe me tako. Kad sam u prilici, ali leti. I tako. Njih nahranim. Izgladneli. Dave se u ovoj hrani. Zadavljuju se prosto. Ali kapitalisti, oni ne mogu. Oni ne mogu da nahrane, da se smiluju ni bližnjima. Ne mogu da se smiluju čoveku, ljudima, prijatelju, komšiji, susedu, neprijatelju. Ne mogu to kapitalisti, to samo mogu oni koji nisu pali u tu grobnu jamu koja se zove kapitalizam, koja se zove duh pohlepe, srebroljublja, koji je koren svakog zla, koji je koren uništavanja prirode, koren uništavanja životinja, nebrige. Kad se ne brineš, ti si, dakle, onaj koji uništava. Samo eksploatišeš prirodu, eksploatišeš životinje, prodaja životinja, eksploatacija svega i ljudi, životinje i priroda. I to je ovaj današnji sistem današnji sistem kapitalizma koji se predsjednik države Srbije boji da će narod da sruši. Da sruši privredu, što je u stvari bogaćenje. Oni koji izgrću prolazne stvari, prolazna bogatstva. Novcem ne može da se kupi. Ne može da se kupi priroda, ne može da se obnovi priroda, ne može da se obnovi ni flora, ni fauna, znači ništa što
je kapitalizam uništio i uništava. Dakle, biljni životinjski svet i ljude, to ništa novac ne može da obnovi. Dakle, neki su uvideli da je zaista potrebno srušiti ovaj lažni sistem kojem se klanja. Lažni sistem, lažni hram kojem se klanja veliko mnoštvo srebroljubaca. Srebroljubci su poklonici drugog učenja, drugih učenja, to jest drugih bogova, jer svako učenje koje neko kojem se neko klanja kao da je Bog, a nije, kao što neko danas smatra da je Srpska pravoslavna crkva Bog, ali u stvari ona je svojim učenjem, dakle poklonstvo srebroljublju, poklonstvo novcu, ona je svojim učenjem uništila. Dakle, Apolon, odnosno Bog sunca, odnosno Mitraizam, što je u stvari onako kako bi trebalo da se nazove taj Bog ili to učenje, dakle koje propoveda Srpska pravoslavna crkva, to je Mitraizam, dakle Bog sunca, veliko sunce, pa onda kažu velik je Bog, što znači veliko je sunce ili velik je Bog, tako se uzvisuje Bog Srpske pravoslavne crkve. Dakle, velik je Bog, veliko je sunce. Što je u stvari Bog Konstantina Velikog i Aleksandra Makedonskog, koji je u stvari Apolon, odnosno Apolonu se dakle klanjao Aleksandar Veliki, kao i ovaj današnji Aleksandar i svaki Aleksandar. I Konstantin se klanjao suncu, dakle nepobedivo sunce su ga prozvali. To sve može se nađe, da se izgugla i da se istraži ko se kome klanjao i onda da se uđe da se kroz istoriju čovečanstva sagleda koje je to učenje koje propoveda Srpska pravoslavna crkva, a da ovaj narod je ovako umno uništen, dakle žigosanog uma i desne ruke, dakle bez savesti, bez moralnih vrednosti, dakle nemaju osjećaj, nisu osjećajni, nisu moralni, to jest nisu ni živi. Jer kad se klanjaš mrtvim delima, smrtnom delu, odnosno učenju Srpske pravoslavne crkve, ti nisi živi, ne možeš da držiš dela živih, nego držiš njihova dela, njihova učenja, a Srpska pravoslavna crkva je carstvo mitraizma, dakle carstvo mrtvih.